Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso moo re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Ha jwale re ka hodimo ha sehlooho se seholo e leng qanollo ya lesedi la boleng. Qanollo ya lesedi la boleng, qualitative data analysis. Jwale tlase ha sehlooho seo re sheba qanollo ya boleng e leng quality ya dingolwa, qanollo ya boleng ya dingolwa. Ditokomane e leng di-documents le puo, qanollo ya boleng ya dingolwa, di-texts, dingolwa, di-texts, ditokomane, di-documents le puo, discourse, le puo e leng discourse. Mehlodi ka sebopeho e leng form, ka sebopeho sa dingolwa, di-text le ditokomane di fana ka lefupu la lesedi, data, ka setjhaba, society, ka bobedi ka la nalane le la jwale. Ho teng moteolohadi, range, moteolohadi wa mefuta e leng methods, mefuta ya qanollo e analytical e ka sebediswang ho qanollo, analysis ya dintlwanantlwana e leng di-subtleties, dintlwanantlwana, di-subtleties tsa sengolwa, tsa text. Ho teng moteolohadi wa mefuta, di-method ya qanollo, analysis e ka sebediswang ho qanollo, analysis ya dintlwanantlwana, di-subtleties tsa sengolwa, tsa text. Ka bobedi kgetho e teng ya qanollo ya dipalo, dinomoro, numbers e leng quantitative, le ya boleng e leng qualitative. Mona ke kakaretso e kgutshwane moo re tla sheba tsena tse latelang: ya mefuta, di-method, ya boleng, ya sehlooho le ditshobotsi tsa yona. Jwale ha re shebe kgokelo e leng insertion, e leng ya ho botsa. Kgokelo ke insertion ya ho botsa e leng interrogative insertion. Mofuta kapa method ona o kenyeletsa ho hlopha e leng ho etsa device kapa devising, le ho hokela, inserting, dipotso ka tsela e ipatileng, e implied sengolweng, e ipatileng sengolweng, texting, seo se tlang ho fana ka dikarabo. Ka tsela ena o ka qhibolla kelello, logic, kapa bosiyo, lack, ba yona. O ka qhibolla kelello kapa bosiyo e leng lack ba yona ya puo, discourse, le tsela e leng direction, le tiiso, emphasis, ya kgang, argument, e entsweng ke mongodi e leng author. Hona ho thusa ho etsang, ho qhibolla moralo. Hona ho thusa ho qhibolla moralo e leng design wa kamohelo, recipient, kamohelo ya sengolwa, text. Kana sengolwa se ngotswe jwang, ho hapa maikutlo, ho etsa appeal, maikutlo a babohi e leng audience, le na se ka
kapa se leka ho fetisa molaetsa o itseng jwang, na se hapa maikutlo, se etsa appeal ho babuhi e leng audience, le na se leka ho fetisa molaetsa o itseng jwang. Jwale ha re shebe hape puo, discourse, e leng ya tharollo ya bothata. Puo, discourse ya tharollo ya bothata. Hona ho boetse ke ntshetsopele ya kgokelo e le insertion, ya ho botsa, interrogative insertion, ho hlahlobang kapa ho etsa investigate matshwao e leng implications a dipolelo, di-statement a le haufi. Hona ho boetse ke ntshetsopele ya kgokelo ya ho botsa, ho hlahlobang matshwao e leng di-implications a dipolelo, di-statement a le haufi. Bongata ba dipolelo e leng di-statement bo ka balwa mme ba nkwa bo na le matshwao e leng di-implications a mabedi. Ho na le matshwao a mabedi. Hona ho tlwaelehile ho bonwa dipapatsong jwalo ka o kgathetse, ja sena kapa ja chocolate ena, ho tshwanang le ha ho atolohile ho fumanwa ditlalehong kapa diraporotong, methating kapa ho bitswang di-manualeng, methating ya tataiso, instruction, le dibukeng, e leng ho tshwanang le ha ho atolohile ho fumanwa ditlalehong e leng diraporotong, reports, le methating e leng di-manualeng, methating ya tataiso e leng instructions, le dibukeng. Qanollo ena sepheo sa yona e leng aim kapa di-aims sa yona ke ho kwaholla tlhahlamano, sequence ya kgang, argument, ka ho latella boemo, situation, pele ho ntano latela bothata, problem, ho latele karabo e leng response, esita le ho bekga e leng evaluation, bosiyo e leng absence ba o mong wa methati kapa steps, methating ya tlhahlamano ya sequence, bo tlisa kgaello ya bophetheho, bo tlisa incompleteness, le ho etsa kgang, argument e senang kelello. Bosiyo ba o mong wa methati kapa di-step eo ya tlhahlamano, sequence, bo tlisa kgaello ya bophetheho, incompleteness, le ho etsa kgang e senang kelello, e senang logic. Tsela e nngwe ya ho beha kapa ho etsa present qanollo ena, analysis ena, ke ho hlopha kapa ho etsa device, marangrang e leng network, ka sebopeho, form sa diagram ya ho ikgethela e leng diagram ya ho ikgethela ho bitswang decision trees diagram, e latellang kapa e etsang trace bothata, problem, le ditharollo, solutions tsa bona, ha mmoho le matshwao kapa di-implication a bona. Jwale ha re shebe ntlha e nngwe, tlhopho e leng categorization ya botho e leng membership categorization, tlhopho ya botho, membership categorization. Makgobonthithi e leng di-technique ana a qanolla, a etsa analyse tsela eo batho ka bobedi, bangodi le babadi,
ba bonang, ba etsang perceive, ba bonang dipono e leng di-views tse tlwaetsweng tsa dikopano kapa di-organisations tsa setjhaba, social organizations, le ho qanolla ho etsa analyze na batho ba lebelletswe itshwara jwang, na ba amana jwang, ba etsa relate jwang ka bomong, le ho qanolla ho etsa analyze na ba etsa eng maemong kapa situationeng a fapakaneng a setjhaba, social situations. Ho tea ka mohlala, dikamano e leng relationships tsa batswadi le bana ba bona, boitshwaro ba ditho tsa dihlopha e leng di-class tse fapakaneng ka hare ho setjhaba, society, kapa mesebetsi, roles e fapakaneng ya batho maemong, situations a hlophisitsweng e leng a formal. Bongata ba maikutlo ana ha bo puaneng, ha bo explicit, ha bo puaneng sengolweng kapa texteng. Ka ho bontsha e leng ho etsa highlighting ho tlwaelehileng, maikutlo le dikahlolo tse sa hlapanyetswang di ka pepeseha kapa tsa etswa refill, mme kutlwisiso e totobetseng ya ho fana ka ditshobotsi ya fumanwa. Ha re shebe qanollo ya tshebediso ya puo e leng rhetorical analysis, qanollo ya puo, rhetorical analysis. Tshebediso ya puo e leng rhetoric, tshebediso ya puo ya kgang e leng argument, rhetoric argument, e qeka kapa etsa persuade, e qeka momamedi kapa mmadi ho kgolwa mongodi. E le hore tshebediso ya puo le kgang e qeka momamedi kapa mmadi ho kgolwa mongodi. Mohlala, bapolotiki ba leka ho kgodisa batho ka ho ba kenya moya e leng impression, ka ho bua mathemalodi, harness, le ho ngola dipshamathe ka mantswe a kgwelekgwethaneng, mantswe a kgwelekgwethaneng a natefelang tsebe. Qanollo ya tshebediso ya puo e leng rhetoric e kwaholla makgobonthithi e leng di-technique a sebedisitsweng mofuteng kapa mofuteng ona wa puisano. Tshebediso ya puo, rhetoric, e sebediswa ka sepheo e leng aim malebana le babohi e leng audience kapa babadi, readership, ba itseng. E ka hapa maikutlo, ya etsa appeal, ya tutisa kapa etsa engender, ya etsa engender. E ka hapa maikutlo, ya etsa appeal, ya tutisa, engender, le kgodiseho ho babadi, audience, ba shebilweng e leng target audience. Empa ho ka etsahala ho likely e tlose le ho kgella fatshe tshepo, confidence, ya ba bang. Ho tea ka mohlala, tlhaselo ya kgethollo ya merabe e leng racist diatribe e ka kgothaletsa di-element tse itseng ho mashwela tumelo a dihloho di thata, far right, kapa ya suthisa, ya etsa repel ba bang. Qanollo ya tshebediso ya puo, rhetoric, e utlwa kapa etsa detect botshepehi, credibility, ba metwa e leng di-markers. Di-markers ke matshwao, signals a supang kapa etsa indicate ho nepahala, rightness, ha mongodi, le ho fosahala, wrongness, ha ba bang.
jwalo ka ho ipolela ka ho loka e leng correct, mekgweng e leng moral position, ho ba monyelang kapa ho ba monyetleng wa kutlwisiso, le ho nena ho etsa dismissal, kgetho e sele e nkwang eka ha e kgolwehe, e unbelievable, ho nkwang tabeno ha e kgolwehe, e unbelievable, e le hore se bolelwang ho thwe qanollo ya tshebediso ya puo e utlwa kapa etswa detect, e utlwa botshepehi, credibility ba metwa. Jwale metwa ke matshwao e leng signal a supang kapa etsa indicate ho nepahala ha mongodi le ho fosahala, wrongness, ha ba bang, jwalo ka ho ipolela ka ho loka e leng ho ba correct, mekgweng, moral positions, ho ba monyetleng wa kutlwisiso, le ho nena ho etsa dismissal, kgetho e sele e nkwang eka ha e kgolwehe, esita le mongolo o hlokang leeme, non-partisan writing, esita le mongolo o hlokang leeme, pontsheng e leng apparently, jwalo ka ditlaleho, diraporoto tsa science, moo mongodi a tswileng ka hohle a etseng depersonalized, ka hohle makgobonthithi a tshebediso ya puo a sebediswa ho qeka mmadi ka ho nepahala, rightness, ha diqeto, di-conclusions. Mona motho o lokela ho beha leihlo kapa ho check-a metwa e leng di-marker tse amanang le ho se be leeme kapa ho se sekame, e leng ho ba objectivity, lebaka e leng logic, le methodology ke moralo le tsela, procedure eo phuputso e etswang ka yona, e itseng eo so kene ho yona. Jwale re phuputso ya mofuta ona, methodology wa yona e tloha mona yo tswa ma. Jwale ha re shebe qanollo ya pheto e le narrative analysis, qanollo ya pheto, narrative analysis, sebopeho e leng form sena sa qanollo, analysis, sepheo sa sona e leng aim, ke ho motsula e leng ho etsa extract, mokotaba e leng theme, dibopeho, di-structures, ho kenellana e leng interactions, le tshebetso, performances, ho tswa ho tse phetwang e leng di-story, kapa ho ntsha mabinabine e leng di-accounts, ho batho ba ho etsang ho hlakisa kapa etsa explain tsa bona tsa kgale, boemo e leng situation ba bona ba jwale, kapa ho toloka e leng interpretation, diketsahalo, events ha bona, kapa ho toloka diketsahalo e leng di-events ha bona. Ke yona taba ena ho thweng ke qanollo ya pheto. Lesedi, data, le dumang e leng le oral, le bokellwa, le collectwa ka ho botsa kapa dipotso tse bopehileng hanyenyane, semi-structured interviews, le dipotso tse sa bopehang tse unstructured e leng unstructured interviews, tekolong e leng observation, tekolong ya batho, di-participants, kapa ho mefuta, di-method e senang tsela, e undirected. Pheto e leng narrative e qanollwa kapa e tswa analyze dikarolo, di-aspect tse fapakaneng, jwalo ka se bolelwang, ho fapana le jwang se etswang kapa se fonokwang e leng conversely, sebopeho e leng nature sa tshebetso, performance, nakong ya ho bolela, telling, mohlomong le na mophiti e leng storyteller o arabetse e leng ho etsa react, o arabetse jwang mmoho le momamedi kapa bamamedi. Ka nngwe e nngwe,
sebopeo le structure sa se phetwang e leng story se a nyakulelwa, se etswa inspected. Sena sohle se etswa ka morero wa ho pepesa tse kang pheto tse bonwang ha jwale. Jwale ha re shebe mona mo buang ka matshwao e leng semiotics. Hona ke lentswe terme la science ya matshwao e leng design science e sebedisang ho hlahloba kapa ho etsa examine tse bonwang, tse visual le tsa bophatlalatsi e leng media, history le dingolwa, di-text. Hona ke lentswe ha re bua ka matshwao e leng semiotics, ho bolela hore ke lentswe ke terme la science ya matshwao. Matshwao ana ke design e sebediswang ho hlahloba kapa etsa examine tse bonwang, tse visual le tsa bophatlalatsi le media, history le dingolwa, di-text. Matshwao e leng semiotics a leka ho fumana, ho etsa gain kutlwisiso e tibileng ya meelelo, meanings, ka ho toloka e leng interpretation, ho toloka ntho kapa element e le nngwe ya sengolwa kapa ya dintho kapa dikarolo, di-units tse bonwang, tse visual. Mantswe, words, a na le moelelo, meaning, ka kamano, relationship ya ona le mantswe, words, mantswe a mang. Mohlala, re tseba moelelo, meaning, wa pitsi haeba re tseba ho e bapisa, ho etsa compare le diphoofolo tse ding tse fapaneng le yona, ebile di fapane le ka ditshobotsi e leng features. Ka ho tshwana, meelelo e leng meanings ya dintho, di-object, e amana kapa e related le kwatipa, context eo di fumanwang ho yona. Mohlala, moelelo e leng meaning wa lebone le lefubedu la sephethephethe o bona o bopelletswe, embedded, ka hare ho tsela, system ya melao ya sephethephethe. Thuto ya mebala e leng color psychology, boitshwaro, di-code, codes le ditumellano tsa matjhaba, conventions, jwalo jwalo. Se ka hlakisang, science explain, na hobane eng ha China ho bile le nako eo lebone le lefubedu la sephethephethe le neng le bolela tsamaya. Phapano e leng distinction e matla ya etswa dipakeng tsa moelelo e leng denotation, seo re se bonang e leng seo re sang perceive, history le maikutlo, connotation, seo re se utlwang ka lentswe ka nako eo re qanollang letshwao kapa saene. Moteolowa, range wa mantswe, ditheme a dingolwa tse ikgethang e leng technical terms, a hlophetswe kapa entswe devised ho supa, ho etsa indicate dikarolo e leng di-aspect tse fapakaneng tsa matshwao e leng design. Mohlala, lentswe e leng signifier le jereng moelelo. Lentswe ho thwe ke signifier le jere moelelo. Jwale re shebe moelelo e leng signified, moelelo wa lentswe e leng signified, moelelo wa lentswe athe lentswe lona ke signifier. Moelelo o tsejwang ke bohle e leng denotative meaning. Hape ho shebe tshebetso e leng function e pepeneneng, e obvious ya ntho, ya element e leng element, ntho ya letshwao, sign. Mantswe e leng di-codes, di-code kapa tsela, system ya letshwao, sign e leng sign system. Moelelo o akaretsang
o kgomareditsweng letshwaong e leng signing le tse ding tse ngata. Hona ho ka hlakiswa ka ho sheba lebone la sephethephethe hape le ka mehlala e leng attributes e mengata dikarolong tse fapakaneng. Jwale ha re shebe qanollo ya puo e leng discourse analysis, qanollo ya puo discourse analysis. Qanollo ya puo e leng discourse analysis ke ho lekola tsela eo batho ba buisanang ba etsang communicate ka yona ka puo, ka language sebakeng kapa setting seo setjhaba social se phelang teng, e leng social setting. Puo e leng language ha se motjhophoro e leng medium o sa weleng ka mona kapa ka mane, e leng o neutral wa ho fetisa kapa etsa transmit lesedi, ha o neutral. E bopelletswe boemong ba setjhaba le ho thusa ho qapa, ho etsa create easter le ho e bopa hape ho etsa recreate. Puo e leng language e bopa kapa etsa shape, pono, perception ya rona lefatsheng e leng world. E bopa kapa etsa shape mekgwa, attitudes le ho bopa ho etsa shape boitsebiso, identity ba rona. Mokotaba e leng theme ya sehlooho e mmedi kapa e mmedi e ka hlwauwa ya identify-uwa. Mokotaba ya sehlooho e mmedi e ka identify-uwa, e ka hlwauwa e leng kwatipa context e tolokuweng, interpretive context eo e leng sebaka sete sa puo, sebaka sa puo, puo e leng discourse. Hape o ka sheba ntlha e nngwe hape, mokotaba o mong ke kopano e leng organization ya tshebetso ya puo e leng rhetorical, e le ho boletse ho thwe mokotaba ya sehlooho e mmedi mme ka hlwauwa ya etswa identify ke kwatipa e tolokuweng eo e leng sebaka sete sa puo sa discourse. Hape le kopano e leng organization ya tshebediso ya puo e leng rhetorical. Kwatipa e tolokuweng e interpretive eo e leng sebaka sete sa puo discourse. E tsepame hodimo ha ho qanolla, ho etsa analyze kwatipa eo setjhaba social se phelang ho yona. Mohlala, dikamano tsa matla, power e leng relations, power relations, dikamano tsa matla, power dipakeng tsa dibui, mohlomong tsa boholo, age, boholo ba tswalo kapa tlhahlamano, seniority, kapa mokgwa, type wa ketsahalo e leng occasion, moo puo discourse e leng teng, e leng kopano, meeting ya sephiri e leng private kapa moketjana, party. Athe kopano organization ya tshebetso ya puo yona e hlahloba kapa etsa investigate mokgwa e leng motaele, style le tlhophiso e leng scheme ya kgang, argument ka hare ho puo discourse. Athe kopano ya tshebediso ya puo yona e hlahloba mokgwa le tlhophiso ya kgang ka hare ho puo. Mohlala, ho kgokgohanya puo e leng sermon,
ho tla etswa ka ho kgodisa momamedi ka tsela e fapaneng leo agente e tekang taba ka kgotla. Theory ya setjhaba e leng ya social ya post-structuralist e leng post-structuralist social theory, post-structuralist social theory. Theory ya setjhaba ya post-structural theory, mme ka ho kgetholoha mosebetsi wa Michel Foucault re tlwaetse re ka mmitsa Michel Foucault hobane na le L le Timo Foucault, ebile tlhohlelletso ebile influential ya ho tswela pele ka katamelo approach ya qanollo ya puo, e leng ho bolela hore discourse analysis ka kgetholoha ke yena kentseng letsoho haholo. Ho ya ka Foucault, dipuo e leng discourse ke diketso, di-practice tse bopang kapa tse etsang form ka makgethe systematically by etsuwa e leng di-subject, di-objects e bopa ka makgethe. Ho ya ka Foucault, dipuo e leng di-discourse ke diketso, di-practice tse bopang tse formang ka makgethe e leng systematically by etsuwa e leng di-object ba di buang, e le hore ka mantswe a bonolo puo ya re buisa. Jwalo ka ha ke bua Sesotho, ke tswallwa ka ho bua Sesotho, puo ya Sesotho la e le hore ke mmui fela ke yona e mpuisang hobane ha se nna e qapileng, e le hore moelelo o thehuweng puong ya Sesotho ha se nna o qapileng, ka ho ke mo buiswa la e le mona ntse ke bua tjena ke buiswa ke Sesotho. Ke ka ho a reng e bopa ka makgethe ba etsuwa ba e buang. O bontshitse na Foucault na puo e sebediswa jwang tsamaisong e leng regulationeng le taolong control ya setjhaba ka tsela e kang ke ya tlholeho. Hona ho bolela puo e re bopa ho ba se itse re qetella re nka dintho re di kgolwa ka tsela jwalo ka ha e ka ke tsa tlholeho. Athe ha o jwalo, rona re lokela ho tadima tlholeho, re e bone, re itolokele yona hobane bana ba re fileng puo ba re tolokella tlholeho ka moo bona ba bonang ka teng, e seng ka moo nna kapa wena ho kana le tlholeho ka teng. Jwale ha o le jwalo, ha o kgotswe tseo tsa bona, ehlile wa buiseha o ba dintho tseo ba di batlang, qetellong re bona e ka ke tlholeho ke seo thweng o bontshitse na puo e leng discourse e sebediswa jwang tsamaisong regulation. Ka tseba molao ke puo le taolong control, ra tseba ho laola batho ntse o sebediswa puo ka dingolwa ka eng le ka eng, ntho e nngwe le nngwe e leng tsela ya puisano ho e kang ke tsela ya tlholeho, empa ho se jwalo. Ke kopa re kgaotse mona he weso, re di otlile tsena tsa qanollo ya lesedi la boleng. Jwale ha re shebe na re tlo tla re bua ka ntlha e feng e latelang. Re tlo tla re bua ka ho ngola boiketo e leng writing proposal, le ho ngola ho leng writing up, ho ngola phuputso. Re tlo sheba ho ngola boiketo e leng proposal, jwale le ho ngola writing up, research, ho ngola phuputso. Ke kopa o se wa lebala subscribe button ke yona moo tobetsa o subscribe ha elale.